Nikieha iguru ria kieha thutha mwana ungi gukua gatagati ka andu atandatu a family imwe na gukinyithia andu 7 aria makuire mutino-ini wa barabara mwena wa Murima Kiu kaunti ya Makueni kiumia kihituku. Napokuwa asubuhi ya leo tumepokea hiyo taarifa ya kwamba mtoto huyo ana takriban miaka 8. Alikuwa katika ICU pale Kalen. Mwendo wa saa 1:30 tukapigiwa simu kaambia kwamba anafanyiwa resuscitation, but ikifika kupigiwa simu na ambao ni resuscitation anafanyiwa pale, unasema sasa rehema za Mungu tu ziwe juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Mahayo na macakaya magithiaga na mbere kanitha-ini wa PCA. Family no yamukirite ndumiriri yake ha undu uria ucungiririe gutindikwo kwa muthenya wa mathiko niguo kugia na mihariria mega ma guthika endwa ao. Otire kurucingi mwana ungi umuthi ni travugite hau kabere ati ni twarucite andu atandatu on the spot no umuthi mwana ungi witu umwe ni ahurukire rucini urari ICU Karen. Riu twina muriko murito muno ni undu wa maundu macio. So far turakwithiria mutumia brother yakwa na ciana ciake 3 na mwana wa brother ungi, koguo ciana ciothe ikuite majitaga baba munini. Umuhoro cio ni utoritoheire ona no Ngai uratuhe hinya akota kwaria mbere yanyu. Riu family no ni ikitie hoya kuri andu wendi mwega kumateithiriria guthika endwa ao kuona ngarama ya mathiko maya ni magumeire makiria. Mathiko makoro kule Kristoi tariki 16 na ni tukuhoya andu a wendi mwega matuteithie tondu ni turahitaji mbeca nyingi muno gukinyeria rucini rwa muthi tukuhitaji around 4 million na tutikumenyete mwana ucio ngi ni akuite na tutiyo yangi makarekerio thibitari ri. Koguo ni turahoya andu a wendi mwega matuteithiririe matunyitirire na matuhoere muno na aria mena ugi wa ku cancel andu moke makanso brothers yakwa tondu me hari njuru amwe matuye kana ciana ciao ni ciakuire. Koguo tukumhoya Ngai wa amuhutie muke mututeithie. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Maina wa Kihara.